MLA Jogja Shillong Bak Kunjuru Aku boleh Presiden Rangba Duli Iba Adam Belum Saimat Bila doakan yang begini Por ke pemerintah Bak Kelungan Hanya por Ngai jadi kublai Nak bertajuk Piwai Pura Perbak Kiblat Tiang Yang ketinggian kedemi Ban Wang Syakri Kelempung Ban Siap Kaya baka Voice of the People Party Kalian menang Kemat Jompi Bak Kiai Kecik Pensyai Kebana kalian Jaka Voice of the People Party Kakwa Ban Pensyai Yabi Upada Hoa ini Opor Priang Soha Barang Ju Opor Kakwa Ban Mat Pun Hari ini Bakamat Bagi Kecik Tuhu Ya kebangi Kun ke parti Nilalong larang Upad Dagabasdan Minta rezeki Nangne nakasyang buit yang kedui Kamawai konstituensi Nangeksen Hagi kikinjat si kebalit Pelayui Banarlian Joko Parti Kalambi Syakmat Ningkongnya Dagalunti Kalbet Bampak Lingba Kishiti Ban pensau Syakmat Sarkar Ya kajingsau Kia kedui Ya kaya kibangilang Lingba Gilat Patai Kubur Bak kibalang kajingsisya Ya kepada Sarkar Kalau mengkam Kindat-kindat Mador Ya kilayak ki officials Kibadan Hapok galuk-galuktan Balai na kalian Joko Parti Nila Syumkia Bantuak Syakmat Sarkar Ngakua Bantupak Mak Jompi Banado Kasian Nado kasih Kebami Ngisengnya Joko Parti The Voice of the People Party Ngisengnya ka Hakata Kemengrem Kebami Kuak Banwandra Ya kata Kesensyal Karal Kebakurat Kebersubah Bandalayang Joko Parti Nila Pendra Kemuang Kemparing Nila declare war Against corruption Nila Pendra Bandalayang Joko Parti Begini Kerja Parti Kebelah Pendra Bangin Hikmah Persya Ya kebangsa Kamani Sertu Abang Ipah Abang Ipet Ya kini kerja ke sini Kalau yang kumil kemalang minta Dari namar Kebangsat Bampang Kebelah Bangkum Ya kini kerja ke sini Bantuan mereka akum Bakalang kumil minta Dari namar terdaun Nakaliang Joko Parti Yang Dongkam Ban Syumkia Ya kini kemat Bak Kampan Ya kecile Joko Sarkar Itit baru Kampan dikena pulih Boleh pengen bukitit Kaya kata Kalau kayu kata Itu mau Ke Indian Parliament House name Arjar Katlan Kalau warna Ya ke ain ke berteman Berkata kata Kalau Pal Act Kalau lepas ke Parliament Arjar Katlan Bala notify kapan House name Arjar Katsau Bakana Kalukpal Act Kabatai Bakandai Kalukpal Hapo Central Government Bakindan Pak kita Kiloka Yukta Haman Lakawai Pakawai Kejela Bakdai Nado Arjar Katsau Banakaliang Jom Kejela Kejeli Bakamegla Legislative Assembly Kalapas Ya kini Kaluka Yukta Act Hapo Kejela Kejeli Kaya kini Kaluka Yukta Ikuak berpensyai Hakamat Jampini Kepul ke pemerintah Kaluka Act Kebelawara Hapo Kejela Kejeli Hari dia bak Kaluka Yukta Kaluka Yukta Hapo Kejela Kadai kata Keboli Kebanpet Bankri Ladadan Kinua Kido Kijung Ujur Hari dia Bak Kejing Bansat Hapo kini Kejela Kejeli Bak kini Keboli Kaluka Yukta Kadai belong Kebalai Nuit Kabanyit Kebankri Ya kebakun kita Kijing Bansat Lada Kijun Kijing Ujur Nakaliang Kejong Upata Ngatradi Sotu Bakane Kaluka Yukta Kalong Kabadongkam Haduk Karata Agiwai Pat Kiri Kamtan Sapo Kiri Yurat Latit Yakara Kekerteng
ombudsman. Bakini ki ombudsman lani ki lokayuta lani ki lokpal kami don hanya pokeri India ke sini. Kare kata kaban ayat yo pada ban ujur sakari ke body bakini ke body kalau kayuta kare kata kan kaban tray lanjut lalu dalam kilo ke ujur kaban buat kaban investigate ban lalap ban prinsipem ya kita tiba penokam bakla la kalong ya ka pisah dari kanono ke skin dahil naman daw nakaliang the voice of the people party isyong kaya kamat ay lai ya ka dini ka dumi sakmat naman ni soto lenda nila banyakon ya ka bangsat ngayon nga ban kintiyo ya ka ni ka jela ka dumi ban pelang ya ka kumba kadai bandong dengan info kementerian sesi 4 kadang terjadi kemen bani ikat ni kepada ini syahwat bangun bersikap ia kecil pensai nama kalian itu ingin kuat bansu penyaki kerana pensotoru ia pada nama ini kuat bamapi kepada ibu ibawan negeri kapor kementerian bapin soto bagani kecil ki kabamila soto ya kamat banyak keren bat kasoka banyak kuat bapi template jenggot baga bapila soto kenra lang yari ke kubur bampen soto lagalong iparok ke sungi lagalong iparamadan ke sungi lani wat ikibayan ke sungi ya kai kamat kai kanungin baga voice of the people party kami sekamat agar rakyat kementerian bansyum ya kali kenti bandawa anak sarkar bagadai bantembek yang kini kenram di badan hapo kalau kayukan. Saya siapa?